Pajan lahir umur sekian lahir bulan tak dayang-dayangnya lupu mangap so di bulan yang tak dayangnya mangap so berarti jikso tapi uronyo bertanya Andino hat kadang dia datanyang masalah Nabi so Nabi tentang jawabannya mandung kena supo nyak tu nyak kadang nanti bahagian hanam so supo ne ke nyak kadang mahan pada ahli pajan lahir ke pajan meninggal ke pajan wafat ke sosok anak ke sosok inang sosok isteri ke sosok keluarga ke nyak kadang hanam soli tu nyak perkembangan masa nyak perkembangan kedanya orangnya lagi nya sehingga kedanya hanya lekat so Nabi Muhammadnya jadi makanya idenya ikut agama